Welcome back to Hleleni Nasikhona ke-KZN News Talk. Kanti ke mntaka baba mhlambe ke bungekho eduzane kwethu santa kufika nje sikhuluma lana no baba Madlopha osuka lapha kwaSanka. Sibheka indaba yokuthi ke mhlambe ngenze ukuthi nawe wethatha le resolution ukuthi ufuna ukuyeka, ufuna ukuquit. Basiza ke kakhulu mhlambe useyidakamezweni ucwilile ndakuphumeki. Ukhona ke la ukuthi azosisiza kakhulu ngoba bayalekelelana kakhulu nabantu esebethathe nabo isinqumo ngoba kwenkathi ngibuka ukuthi ke omunye umuntu umcabangele kodwa yena akasiboni isidingo sokuthi ayiyeke lento bose kungazi ukuthi uwompushayo kanti umuntu naye mase ethatha isinqumo sokuthi nami ngempela ngiyafuna ukuyeka ngicabanga ukuthi lokhu kuhlangabezana kuyangisiza ukuthi ke kuhambe kagcina umuntu seyekile kodwa ke sengaseyitolo sibheka lokuthi umuntu amapha ama stages enemdlulisa kuona kuze kufike la eba clean agcina engasayiphuzi noma engasabhemi noma sinsa ngasayidli noma iwo ngasayibhemi. Okay. Mpangazitha. Uma ngabe kuba ngcono khona uma ngabe uzosiza umuntu vele osenayo isifiso sokuthi ayeke. Kunzinyana ukusiza umuntu vele usuke senakho eselethwe umndeni segqutshwa. Lona vele oyilethe yena ubonayo vele inkinga ukuthi udinga usizo kuba lula. Okay Mpangazitha. Uma ngabe ke umuntu efika mayifika lapha eofisini kwaSanka ezobona usocial worker ifirst session siyayisimkhuthaza mase qediwe ukassess simkhuthaze ukuthi umuntu akayowenza itest ayokwenzela itest yale drug ayisebenzisayo ake sithi mhlawumbe usebenzisa insango sithi akahambe yotesta kutestwa kuphi Mpangazitha kuyatestwa chemist kuyatestwa ibhedlela uyatesta nakodokotela bese umuntu ke ebuya nama results kusonhlala kahle wakhe osuke ebhukhelwe yena mayibuya nama results bese yaqala ama sessions ke ethu ama sessions ethu kwaSanka awu 12 or 14 kodwa kukhona le first 6 sessions lapha khona attenda khona kusonhlala kahle ama sessions ethu kanye ngeviki simnike kanye ngeviki ngoba we are an outpatient treatment center we are not inpatient treatment center i-outpatient sisho ukuthi umuntu aka-admithwa it's not a rehab la afika admithwe khona so uma kwi-outpatient u-attenda kanye ke ngeviki kukhona yini enimnika khona mhlawumbe kwamaphilisi depending ukuthi yena phela usuke ufuna ukuyeka ini kodwa kukhona yini nimnika khona as a therapy kulokho asuke inkinga yakho. Ngiyawuthanda umbuzo wakho Mpangazitha ngoba abantu abaningi baye basifonele lapha eoffice baye bethi beze benomqondo ukuthi hayi ngizothola amaphilisi ne-medication ngoba phela mengiphethwe ikhanda ngo Disprin no Panado yabona ngiyalinganisa kanjalo kubuye khona nalokho ukuthi hayi mangifuna ukuyeka lokhu kwayi khona enzokunika khona kungathi ku replace ngiyabona into enjalo. Yes. Angikugcizelele Mpangazitha la ukuthi uSanka awikhiphi medication ngicela nje ukuthi ababukele ekhaya kube semqondweni wabo uSanka uyikhiphi medication uSanka usebenza ngecounseling njengoba sisho ukuthi kunama social workers ngoba ukusizakala komuntu oyidakamizwa kudinga ukuthi kusizakala emqondweni kuqala so bese kuthi ke mase sizakele emqondweni bese ke thina njengoSanka simrefer esibhedlela engolezane for i-medication noma kodokotela kukhona odokotela esisebenzisana kanye nabo uma ke njoba sikhuluma kona umuntu okwamashu khona semlazi ngiyalinganisa bangayibhedlela zangale sengisho ukuthi ngoba ukhuluma ngengolezane okwamashu seChesterville angayibhedlela engale uma phela sebenzisana noSanka ngale ngiyalinganisa. Yes angaya ezibhedlela zangale nakodokotela futhi yes angaya. So kusho ukuthi lo muntu lona uthi mangabe seyile kudokotela udokotela ilazo ufika athole khona i-medication omunye uthola ukuthi uyodetoxwa noma kumuncwe these toxins ekuyi so sihlukana lapho ke but nakhona kuyadepend ukuthi umuntu masefikile ezobona ukuthi sonhlala kahle kuya ngedrug ayisebenzisayo nanokuthi idrug njengoba ngishilo Mpangazitha ukuthi umuntu uyahamba yo test abuye nama results test results bese ke ethi masebuye nawo sonhlala kahle bese yabuka ukuthi udinga ukuthi lo muntu amreferyeni ukuthi aye esibhedlela noma ubone udokotela or else mhlawumbe umunye amrefer amuse rehab ngoba Mpangazitha uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu uthi kuyi first session or second session
bese usonhlalakahle ebona isidingo sokuthi angimrefeye e-rehab bese yamrefeye e-rehab ku-inpatient so maningi ngama-rehab kukhona i-public rehab kukhona i-private rehab so lapha e-private rehab uyothi mayiseqedile-ke Mpangazitha khona makuthi urefeyiwe uyothi mayiseqedile khona ama-sessions akhe bese bembuyisa futhi kithi mawukuthi uqhamuka ngapha kompangeni bembuyise futhi kithi bese mabembuyisa kithi sebembuyiselani bambuyisela i-after care kusho ukuthi i-after care sekukulandelela mayiqeda ke kithi after care Mpangazitha mhlawumbe isikhathi esingangenyanga bese simkhuthaza-ke usani khathina siwusani ukuthi akahambe phela ayojoyina ama-support groups oma-AA NA yoku-narcotic anonymous so omunye mayizokwenza kanjalo Mpangazitha ugcine sizakele anga-relapse mhlambe-ke akwesibheke okunye la Madlopha omkhulu kulo lapha ekhaya onenkinga yokuthi-ke abanye abantu badla ama-drug ngendlela ukuthi avane noma usehlala ethukile akasekho uyambona ukuthi akasekho stable kahle akekho sober omunye ongathi angaze ahambe mekathi ukuphuza lezi zinto zakhona ukuthi kube ngconywana uma engaphuzanga mhlawumbe nje usithi utshwala khona igenge uthola ukuthi usiyashika ubone ukuthi sokuyasho ukuthi ngiphuze mega abe ngconywana bukhona abantu abakuleso stage depending ukuthi mhlawumbe ukuthi sikhuluma ngotshwala ngenze example manje meaning abanye psychologically nje sama ulimele even mentally akakho right asakwazi ukucabanga kahle naye le process efanele nimfake kuyona bayakwazini niyakwazi ukumthatha agcine right ngoba uyambona lokuthi kwala ulimele ngoba nama drugs vela ayilimaza ingqondo kakhulu umuntu onjalo nimlapha kanjani ngenze example mungabona igenge le amaphara indlela benza ngayo uyabona ukuthi la somehow ingqondo yalimala ama actions abo uyabona ukuthi la sokulimele phezulu na umuntu onjalo i-approach yenu kuyena ibanjani okay Mpangazitha uma lo muntu simbeka ukuthi umuntu ose-addicted kwi-drug or use-dependent yes ngoba njengalona nje ube shaker ngenze sibone laba khona ligaba abalisebenzisayo ukuthi masokufike lesikhathi sakhona ukuthi akaphinda pheme uyabona ngoba mengabhemanga hayi bathi isisu siyaluma sigoqane kuningi abakushoyo meke kwa abe ngcono so uyayibona lento ukuthi lento usengena ubishile yes okay Mpangazitha angikhuluma ngendaba sesakhuluma nje nge-addiction ukuthi lo muntu usese addicted so i-addiction ke makuthiwa umuntu addicted ma drugs ihlukene kabili i-addiction kukhona i-physical addiction lapha khona umuntu eshake impela uthola ukuthi uba nama stomach cramps severe stomach cramps bese shawa ikhanda elinzima ikakhulukazi kubantu bewunga so bese kuba khona lokho kuthiwa i-psychological addiction kwi-psychological addiction ingqondo yakhe uthola ukuthi akasakwazi ukuconcentrate ingqondo yakhe mhlawumbe isiyamtshela ukuthi no kukhona ongakakwenzi kukhona ifix ongakayitholi so thina siwusankha-ke kubantu kuma cases anjengalawo siyaye sibarefeye kuma-psychologist sisebenzisana nezinye-ke amanye ama-professionals kuya ngokuthi isidingo salo muntu siyana so kumuntu onjengaloyo simrefeya kuma-psychologist sinawo ama-psychologist esisebenza kanye nawo bese kuba Mpangazitha yilokho okhulume ngakho-ke indaba yokuthi umuntu kwi-case ewunga umuntu ewunga uthola ukuthi uba nala ma-stomach cramps nani yes lokho sikubiza ngokuthiwa ama-withdrawal symptoms yingakho uthola ukuthi umuntu wewunga Mpangazitha akulula ukuthi kuphumeke kuyiwunga ngoba umuntu uba trapped kwi-vicious cycle the time experience alama withdrawal symptoms kufanele ukuthi athole fix yes aphinde futhi athi mayithole fix bese kuthi dwe so kusho ukuthi iwunga kahle kahle isebenza njenge pain killer kwesinye isikhathi yingakho uthola ukuthi last isikhathi singange-hour emzimbeni yingakho uthola ukuthi abantu bewunga ngathi bathandana kangaka abahlale bendawonye ngoba benzela ukuthi bahlale beyithole eduzane iwunga kwabanye njengoba nalento sebenza-ke manje bejovana nokulungela akusingase itolo sebone makanjani KZN News Talk kanye nawe